Hallelujah. Lele mau pese wa time ko tope. Nengo pe ko ha ngai pore mo ui. O ke lele mo pese ho wa ya. Ko o tu ya. Ngai o to pa ku ne hanga ya o to hanga invest au ya. Hallelujah. Ka to ke ha fe hala ke to kita plain betawa. Hallelujah. Fa fida ke. Ko ke mo ku ku ka ta hanga ke o to ya lotu. Fa ta pu ye ngai ya ko mi. Hallelujah. Ya pa tamai ko mau tamai fai vana fiona mo fa fita I mo fa malo ke te koe. O tu amana ki ke mau unu mai ke ha nga to mau lotu mo hapai e ke me ko to pe ko af ma to. E ke lea hiva po ha me pete mau fo ato yo tu mo te ka ke me ko to pe e ke lang lang ia to ta pe fiona. E ki ko mau lotu e mo fa fita I o fa Yesu Christ ko alo ko mo fa moi emeni. Hallelujah. Ko tu ku lele I to ta ko tope. Pa ku tau lava mai, pa ku tau au sia a ko ni ko hinga ko lele mo fa fo fa to hallelujah. Me monite o mai ga honi u feri ngai me na tau fo mai hallelujah. Ngai pore mo pa ku me ngai lele ya o to na fa ina se tau to. Tala mai se mi se va roki vesta fitu pe. Ko ngai lele mo fa fo ko tope ta pa ke ta to ko help me o lunga hallelujah. Tau fa feta e ke o toa he mea ko tau peu tau fo mai ai. Gloria ke toa ko lele ko tau peu ne fa ina se ki tau tolu. Ka ke te fa lo te talitali ki tau tolu ho ko ni. Talitali lele ki tau tolu ho ko ni. Te tomo ato talitali lele ya e fefekau se ne ba ka pe foki ke no ho. Talitali lele ya e tokoni Mosese Siale ka pe ko no hoa ta ka fa ta ho ko ni ko tu ko mo tangata ni kuna tu he poturi ki o kuna fe paki mo nga hime ala hai pa ta fa feta ia ko na ngai lo tu mo ngai me ta fo mai ai pa ta fa malo ia ke na ho family ko fe la la ko ta pe na fo mai ai mo me aku pore na mo ke na fo ai Talitali le ni tangata ki ha fanga pe fo ki ka tangata no ko to pe Talitali le ka fine ki a leona la ka pe fo ki a mere hola mo e to nga ka fine ki Talitali na la vinia pe fo ki no ha ka pita ni ngo ka ki ta ka nga ka fata mo fe ka ku hen yo fe to pe ki ya mo Talitali le ko fe ka mo lo ne ngo ku hen ni pe ho mo hesi ni lo bo pe mo Hallelujah. Pe Talitali lele ta tolu ko ta pe tau tu pu me fe ta lo ngai fa nao. Ta ko fa to ngai fo get ko ta fo o ko ta ka nga ka fa ta e fe ko ni. Ko to ta ko taniela tonga pa lele ma ko ki fo ha no mere. Ta Talitali lele ko ki Father's house ko le ta paspasi. Talitali ko ta ko ni ke ta Yo fa si ko Talitali eta kau fe fine o manaki ke ne nga to tataki ki ta to lo e sa pate ko to pe hallelujah ne ngo ka ke fa ngo fua ka ko me ko pa ke fua e mo ui ko ta kau ki he lotu fa kristiane o pa ke fisio ta foi ke te hallelujah he ku e nga me fo e mo ui pa ku nga me maka fe mau ke ta fe fa u da mo ya Hallelujah. Nengo pe ha meu ta fetaula ki mo ya. Ta ma to ya o kai ke ta tu noa. Ta mai ke ta ri ake me ko ta pe ta to kanga ai ka ta hanga te kaki ke te ia. Me ko ta to kanga ai ngai me ta puputu me ke fa ko ke. Tu ko me ko to ta pe ke o to ke ne fa no fa ka ka ta lue ata. Hallelujah. E kulahi Alwe tai mi
Pehe whalafola, pea ko usefa ke mi tau taimilahi, pa ku lahi mo pe whaloto sio pehe. Kuo alu ke whakakakato mea, na palo fisai he tohi tapu e whakawa motua. O ku alu mea ko tau peke whakakato, pe alu mea ko tau peke osia. Whatonga ki wheme tako ni, whema o ke taha lotu mo leo. Lotua mea ngo whewhekau, lotua ki tau ngai whamiri, lotua mea ko tau peu ta whauai. He ko mea ia ko pau ke ta whaua tau wai ko ke ta whatonga e tau koe ko ta whiri. Ka ko mea ko pau ke hoko. Haleluia. Nea ngo whaingataa, ka ko mea peu pau ke hoko ke ta whauai. Whemau ki ta lotu le ohi taua. Tamai wholofola ko mea mahu ingataa e ta no whamiri. Lo tu e tanga i family, lo tu e ta whanau. Lo tu e matapau ke humai ko hua tu mo humai. Whemau ke lo tu tāpuaki. Yunga ke humai ko whare ku riak pete voloi tua ke hunga tata mai pe. Haleluia. Hangai pe ko taulere mai. Taulere mai ko ni whemau ke riak ke te voloi tua he. Ngahi mea ko tau pe tau mawhasia tau ngai lo tu ke tau ngau. Te kaki ke o toa mea ko tau pe. Ka taulere ata. Haleluia. Pas ke iki. Tau talitali lele ki tau tole hoa ko ini. Se tau hoko atu. Tau hoko atu ke hei. Tana ki tau ngahi mea ofa. Pako tana ki tau mai ofa te tau peki vevesi. Vevesi anga maheni. Te ulau pe ia ke hoko peko pore mo whaloto lahi ki tau hoa ko ini. Ke toika malakai vesi. Wahe anu tolu vesi koe nongo fulu ki te anga mahini pe tau ngai aki. Mo ovi a ngahi wahe hongo fulu oi mea ki e tu kunga koloa. Ka uhi ki ai ha mea kai i hoku whare. Pea mua iahi i a iau. O pehe e sihowa oi ngai kai tau. Pea teu whakawa a ngahi matapa o langi. Pea e i kai. Pea o le lingi hifo kia teki mo tolu ha tāpuaki e i kai hapotu e whaahau ia ki ai. Haleluia. Ka ki whaiwes penia o kune whahanga o tāpuaki mau pē kuloto i he mea koe whuaki. Uraki ni hanga pore i ki taua e whuaki koe ahi ahi. Ko ni hanga ahi ahi ki taua i he mea kutamau. He ku hange pe ko kurea ka ko foa mai pe metatao. Ta foa pe metatao ku ta fasio fia mo pe ngahi mea ko manaki mai pe fainga ta ia ke tau save ke to va ngo fulu me mea fucking me toa. Hange ko se misi wa ki ve sta fito tala mai. Ko mea ko to pe o ku o mai. Mea ko to pe o ta ma ko fucking mai o toa. Ka ko ki va ngo fulu pe ko le o toa ke ta. Fucking tia. Ko hono tāpuaki e ni, tala mai tēne hanga hua ia ke te ki taua. Te tawhio no wheng tāp, te tawhio no whaasio ha potu ki tānaki kia e tāpuaki atua. Nea kurea whalotolahe e ku ke itongana pehe. Ka pau ke liliwe tu unga e whaamilihi, mi he tau ki he tau, whemau ke te wakai i whalelei e tu unga whakalau maari e. Fualoa ne mate ana. He koe mo ui whakalau maari e pe koe mo ui ki eki o ku tupu me he lelei, ki he lelei, ki he lelei. Koe ka mo ui o tu mao. Haleluia. Pa koe mo ui whakapentekosia mo ui o tonu ke ta fōta wai. Ke ta tupu me he tāpuaki, ki he tāpuaki, ki he tāpuaki. Koe whake o toa pa koe wharea e o toa. Te te tāpuaki e ki taua. Haleluia. Kore ke mo mea haki ke olunga hawa koe ni. Mana tu e wiki kohile atu nau talatu o koe ke whaka hanga mea rea ta taki e tau tokanga. O ku tau hiwa pena tomo whawhetai ko tau whawhetai te ke o toa. Haleluia. Kore ka whewhine mahiwa ke tānakia ke tau mea o wha. Love is the key to everything we do. Jesus is the source of it all. Love is the key to everything we do.
ia ko ke fuaki o tua mo to fto ke ko ke fa fo ke ka o tua e foi ta pekina ki e loto to ta to pe ko mau loto e mo mau fuaki o ke mau fuaki ko hinga ka sio pe ka vakai mahataha ka ko higa ko ma ofa ke afiona o tua e foi ta pekina to ta ko to pe ne ke na fuaki ta pekina ma ke ki na to ta pekina e ke ngai fuaki ko to pe ne fai e a ko ni o tua he lo au ngai e ke ngau e afiona fata tau e ki ke mea o ke tutu uni ke mau mui ke o tua e ke afio mahala mari ma no ni ko maulo tu e ma fa feta e ho ko ni ya ka respeta ko algo ma fa muia amen. God is good. And all the time. I would like to start off our praise and worship with 2 verses from Psalms chapter 30, verses 11 and 12. You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy, that I might sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks forever. Rejoice, rejoice, and sing and sing. Hallelujah, hallelujah. Rejoice, rejoice, and sing and sing. Hallelujah, hallelujah. Rejoice, rejoice, and sing and sing. Hallelujah, hallelujah. Rejoice and sing. Hallelujah, hallelujah. Rejoice, rejoice.
hope to glorify your holy name. We praise and we worship to only glorify you, not man, but you, Jesus. We thank you for being here with us, Lord Jesus, for guiding us with your Holy Spirit, Lord Jesus, guiding your congregation to you, Jesus, for we know the time is near that you will come and collect your people, and we only hope that we are worthy enough to be with you, Jesus. We thank you in all these things, and Father's house says, amen. I'm going to leave the way he wants me to leave. I'm going to leave the way he wants me to leave. I'm going to keep until there's just no more to keep. I'm going to love till there's just no more love. For I will never love. Just one more time. Just one more time, church. If you know the song, sing it. He's the way he wants me to leave. I'm going to keep. I'm going to keep until there's just no more to keep. I'm going to love till there's just no more. For I will never tua ma fuetaio la botona e a fiona e a iconi o ma fien mau e a che hola mari fene che loto hosia si e honi e che o loto che de go hi ko folo wa mana ke mau fanongo ke ai mahalo pe o ki ngari fefeka mahalo pe o ki ngari fainga taa ka ko ho folo e ki ko e kulo tu ke mau haloto talango fua mau haloto fraba pa moni ki ho folo pe ke langi a ko e fefini e malanga a father's house ia sisu klais ko alo ka ko mau famoi. Amen. 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 Fufutuka famalo ki lotolotonga o tua o kuiheni pa muktautor. Give all thanks to the presence of God that is here with us, as well as our senior pastor, Malanga o e fiafkoni. to share the word for this evening. Me peta One thing, e malanga ko ni go fram ke foi poini tape. one point I wish you to ki a mai ki tokanga mai ke tau fufolo. pay attention, focus. Ka gena o folofolasio ke ua Samuela va he ua fa vestavalu ke ua fa te ulawa tuia. 2 Samuel. Ua Samuela va he ua fa te ulawa tuia me verso no tavalu ke verso I will no read verse wanima. 18 to 25. 2 Samuel chapter 24, Ai au pe ona whakarea. in which it says, Pena haua kata i aho ko ia.
kia te vita o ne pehe kia te ia. Alohake pia ke fotu ha fei lau anga kia Sihova I he haanga wite o alauna koe tangata sepusi. Pana alohake a te vita o hange koe tala a kata. Pia hange koia na whekau e Sihova. Pana sio a alauna o ne mamata ki he ni hau kia te ia ai tui pia moe ne kau matamai o eki. Pena alu atu a alauna, pena ne punau hifoia I he ao e tui ki hono mata ki he gergere. Pena pehe alauna, koe haa ko hauai a hoku eiki koe tui ki he ne tamai o eiki. Pena pehe ange te vita, koe uhi ke whakatau mea te koe a hahaanga wite ke whakotu ai ha wheilau lau anga ki a Sihova ke ngata I mahaki whakaauha mehe kakai. Pena pehe alauna kia te vita. Tu ke to'o e hoku eki koe tui mo ne whelaulau aki ha mea o kulerei kia te ia. Wakai, o kuheni ai whangapulu ki he whelaulau tutu mo e nau o e hahawite mo e nau o e whangapulu ke whewhia aki. Koe ngahi mea ni kotoa pe na e whai whaka eki ia alauna o ne whaki ia ki he tui. Pena pehe alauna ki he tui ke ofeina koe e Sihova ko hotua. Pana pehe e tui ki a launa, e I kai pehe. Ka te whakatau monia mea te koe, aki hatotongo. Pea kai whok te atu ha whelaulau tutu ki a Sihova ko hoku otua, I ha mea kua umau tae totongo. Pea koe nai whakatau ai e te vita e hahanga ui te. Pea moe whangapulu aki a skeri siliva e ni mangafulu. Pena whakotu I ai e te vita ha whelaulau anga ki a Sihova. Pena ni atu I ai a ngai whelaulau tutu mo ngai whelaulau whakamerino pe pehe. Nei whakakore a Sihova koe uhi koe whanua pena e taofi a mahaki whakauha me Isileli. Whawhirai keki. Whakaukau pehe ki whakaukau koe ni. This thought I bring for us. Koe angahala a te vita. The sin of David. Pea moe ne whelaulau. And Koe his angahala a te vita. sacrifice. Pea moe ne whelaulau. David's sin and his sacrifice. Koe ni whakau mai e ni ke au a te vita ke whakausi o singa ne mo ui. David is now reaching the latter part of his life. Nā ne hawai kia te au moha whahinga, hono whaha ia hono loto koe tangata hu ke otua. And it conveyed here that David is a worshipper, Asia I hono ulunganga I he wahe koe ni. confirmed by his behavior or actions in this chapter. I ne whakatonga I te vita o whaianga hala ke otua. When David recognized he was sinful, Nā ne whie mau ke ave ha wheilaulau ke otua. he needed to give a sacrifice unto Ka God. koho ha wheilaulau o make. Something that is different. Wheilaulau o ku mean something. Cost him something. Hallelujah. Amen. Ko whainga wheilaulau o ku iai e mea lahi o ne totong. Yes. A sacrifice that has been great expense to him. Nā ne whie mau ke ne hanga totongi ai wheilaulau hau mi hono nima o nā He wheilaulau nā needed ne. to purchase the threshing floor Ai for the whangapulu, altar. Even the ai oxen. whewhie, pia and moe the wheituu ke whai ai wheilau, nā e loto a te vita ke ne hanga whakatau, nā ne loto ke ai mea o ku uhinga ki ai, it cost him Yeah. something. Hallelujah. Kawheta ke ki. Amen. Ko mea ia koe nai whakahaha e te vita I heni. This is what David portrays. Ai whainga here. tūnga loto ko ia o ko whaamu whaatasi haus ko tau mawahe he whia whini. Hallelujah. The type of position of Ko his whainga heart tūnga loto ia, te tau mawahe mo ia that I if he we hao leave ni. this place today, we would have the same. Kakapau o ku ke whemau ke hu ki he otua. If you want to worship God, Kuo pau ke sacrifice na tau tok whanong kia he tau you sandesko. must sacrifice. Amen. Hallelujah. Ka ku ke loto ke ui koe tangata hu Yeah. ki he otua. If you want to be called a worshiper Kuo of God, pau ke kaluse fai. you must sacrifice. Amen. Amen. Pau ke whei lau lau. You must sacrifice. Ko ilo e au ia koe lea koe whei lau lau. He sias whakaristiane. He kuangani. Kai ke ngau. Kai ke manakoa ai. True. The use of this word sacrifice is no longer common in Ko the church karistiane today. ngai ahoni. Christians today, Tau whi mau peke tau ok whale lotu he au sapate. true, they want to go to church only on Sunday. Tau whi mau ke tau hiva.
They want to Tau sing. whea mau ke tau hu. They want to Tau worship. whea mau ke tau whawhetai. They want to pray. Fuaki mo tau mea ofa. They want to give their offering. O sia lotu o e meni. After church, Ue matapā fo ki api. back through the door, go home. Kai ke aha kalu se whai. O kai ke aha whei Yeah. lau lau. Ke te mawahe. O alu na te ongoi. Ko taimi na te haua ki sai o ne. Na te whei lau lau. Yeah. Ke whakahiki hiki e o tua. There's no sense of expense or true sacrifice that you Whamoni mōre give me it Father's during house. the time you've Kai come. kua kurea koe nia ko te evitai. I'm speaking in the words of David. Ko hu ki he o tua. Worship to God. Pau ke ai e totongi lahi ia. There must be Ke a ke whaki. great price that you Amen. have paid. Ko pau ke hoko ho hu ke o tua. Your worship Ko must o whei become lau lau. your true offering. Amen? Yes. Ke o ngoi o ku whakamore ho taimi, That you would whakamore ho feel koloa. that you have paid something. Whawhira ki eiki. Yeah. Amen. Te uki lawe si i ki he pui pui tu ai tala noa koe ni. Let me share briefly the context or background. Pe he wholofola he kamatanga, nai toi vela ai ho haue o tua ki Isileli. Pe ane we ia te evita ke lau e kakai. In the beginning, God's wrath was so fiery that it stirred David to give worship unto God. Ko pe he. Ko hea nai kovi, ko ke asi hin be ko hea kovi a Isileli nai whai na ne we ia te evita ke tau te ai. It doesn't show here what is the reason for God's great wrath. Ka kou mana tu ia tohi e taha, mei pehe pehe no kamata. Pea nai toi vela ho hau o Sihova ki Isileli. Pea o si atu pe hau e whakamau. Toi vela ho hau o tua. But Pea many kou times tui. we have heard that God was infuriated. He koe tohi koe ia koe anga halalahi a Isileli. Taim koe ia The great koe nau sin of tauhi ai Israel tori. is Pea mo nau because riaki ai they o tua. served idols and left or abandoned Te kau God. ai e te vita e ne takitau ko soape. Pea mo kau pure ni kau tau. David commanded his Ke whai ha tohi generals kakai. Ke lau ai tokolahi o kau tangatau nau lava tau i Isileli. to count how many people would fight for Israel. He neongo kia soape lea konia te vita ko tui. And even to Joab, O koe ke David's fu i words. lo ia soape, ko a tangata whakalau maari e whewhe. Joab is not known as a spiritual man, Ka nā mō soape, but even ngā neongo i kuhala mea koe neu whai he tu. in Joab, he Pea ne sensed, tarang e ke tui. he Ke said the riunga king, he o tua ho kakai a Isileli ke lau te au. Pea ma tuku ke ma mata ke hau mata. yeah, Ka koe hau ke whai kovi pe hea. Ko ha mea au ku ke whie whai ai e mea koe ni. yeah. Ka koe hui nai mālohi atu e lea e tui. But because the king's words were firm, Pea nai mawahe ai a soape. and Joab Pea mo kau left pure ni kau tau. with the Ke captains of his lau a army Isileli mei tani ke au Yeah. ki pea sipa. to count all the people of Israel, Lau ai toko taha kotoa pe o kulava ke tohere ta ke tau counting mai Isileli. every individual that was able to Tala pick mai up e the sword. wholofola o se mahina hiva mo e aho ua noa. He said, after 9 months and 20 days, Foki maa soa pe pea ne o atu e whika o e lau e tohi kakai whakatoa Isileli. Joab gave the sum of the number of the people to the king. Katoa Isileli whenua me toko walu kilu. In Israel, there was enough with 800,000, Katoa siuta whenua me toko ni makilu. and in Judah, 500,000. Whakataha taha poini tolu miliona e kakai na nau lava ke tohere ta ke tau mai Isileli. Combined, there was 1.3 million valiant men who were able to pick up Kanai the tala sword mai for he Israel. wholofola taimina whanonga te vita ke talatu e whika. But when David heard this sum being given to him, Nai waloki e honoloto aia. his heart was convicted or condemned, Pena ne tangi. and he E o tua cried, ko whai anga halalahi, he whai And he said, vare "Lord, koni ko whai. I've sinned To'o greatly ai in anga what I've hala. done. Aho tamai e ki Take me away te the ia. iniquity of your servant. He nai hoko pe ki he aho hono hoko. For the next day or the next Ko hau e morning, palofita e o tua ko kata. the prophet of God, Gad, came, Pana ne talangi kia te vita. and he said to David, Te ke whiri e mea tolu. you will choose, I offer you 3 things. Choose one Honge of he them. mahina e ono. He tau e ono. 7 years of famine. Te ke hola me ho whiri he mahina e tolu. We shall flee 3 months before your enemies. Pe
Ko mahak frauha he aho to. or there shall be 3 days of plague in your land. E ko manatu ke folo te ke hataime pehen. There is no time other than this. Ke whekaua he o tua ene tamai o eki ke whiri ai tau te ai whai ki ai. That God would allow his servant to choose the punishment Ka he ko would mau give. ke mo whanongo kai ngalot. But I want you to listen, Ko church. tari enia te vita. Here is David's reply. O ku mawhasia lahi au pito kloto. I am in great distress. Tuku ke tau hinga pe ke au whinima o Sihova. Please let He us oku fall. ke lahi whau Amen. a ene mesi. Let us fall into the hand of the Lord. Na ilo te His vita mercies are great. ai lahi e mesi ai o tua. David knew how great the mercy of God was and is. Father's house. Whare e tamai. Ka whaiwhaiange kua tau hinga. He If koe we have tangata ki tau tō. sinned, for we are man, Tu ke tau wako mea te vita. let us learn from David. O te tau lere me he o tua. Don't run from God. Lere ki he o tua. Run to God. Amen. Amen. He oku lahi ene mesi. For his kia ki tau tō. mercy is great. He nai ilo e te vita. For Ai David whahinga. Loto i kakai ai tangata. The type of Cruelty. heart that was in the men. Loto ita au pito e tangata. Uh, He ka pau e toe honge. For if the famine would fall, Koe mea e whai, koe nau hola ki ha wheituu. What would Ke do mau mea nau mea kai. is they Ane will- kai ki tari te vita ke whakawhalala he tangata. flee to another place. Te ka pau te nau hola he tau. And if they flee from war, Na ilo e te vita e Battle. whitaa. A hono whiri. David knew Pena his kai ke enemy, loto ke hao he whai mesi a hono whiri kia te. and he did not want them, yes, to be saved from his enemy. Ko ia Therefore, i hene iloi o kai ke lelei e whalala ke tangata. in him knowing that it is not good to trust in Nā man, ne whiri ai e choice hono tolu. he chose the third choice. Hinga ki he nima. He koe mahak whakauha koe hau ia me he nima. O Sihova. The plague that will last 3 days Ko from the behe. hand of God. Koe ha ne fuu hou hau behe ai o tua. He tohi kakai mo hono lau e kakai. Ka mo ilo historia o Isileli. Whakatatau ki he culture taimi ko ia. O ku ke lau peha mea. Ka pau ko ho o mea au. If you count your things as yours, Amen. yeah. Pea ko Isileli mo siuta. And Israel and Judah, Na kai ko ha mea ia te vita. they didn't belong to Kene David hanga lau. for him to count. Isileli mo siuta. Israel and Judah Ko mea ia Sihova. belong to God. Amen. Amen. Pe he kau whamatala tohi tapu tokolahi. Many Ko Bible mea nai scholars hou hau ai o tua ko hunga nai pore a te vita. say that why God was angered by Proud. David, Yeah, proud. it's because of his pride. Ko tau to na te vita ko osia to tau be successful in tau And- da ko merino e fonua. Yeah. After the battle and the war, there was now peace in the land. Kana more ke mama o ke ikuna tua ta te vita ya ko hunga ko ne poto e tau. But not once did David succeed, or was David I think God victorious. is trying for to his tell David, humanness. you and me are bigger and stronger than 1.3 million with you. Hallelujah. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Teki ke ikuna tua taha Isileli ko hunga ko poto a te vita Yeah. mo tokolahi o Isileli. Israel was not victorious because of David's intelligence or Na his tuunga pe, humanness. makatunga pe, wini a te vita mo Isileli. David was victorious Oh, and tua. triumphed because of God alone. Amen. Taimina talanga e so a pe whenua mtoko taha point tolu milion. And Joab told him there is 1.3 million people. Whanonga te vita, according to the paper, Yeah. Israel is unstoppable. Amen. Amen. Ko ne sio koko ke whika whakaukau e tui man. David the Taha king point thought, tolu miliona ko ni. So Ko hai e 1.3 toi lava million tu mai ki people. Isileli. Who can stand against Israel? But in 3 days, aho pe e tolu, But in 3 days, to he o tua toko fitu man. God took. Ke fia lau, Yeah. pe toko fia o kau sotia, 70,000. aho pe e tolu, te toa toko tolu Yeah. fitu man. In 3 days, I will take 70,000 of those men Ko inga nei toi mak frauha ki Isileli. because of the plague that fell upon Israel.
Kana tala mai folfola e nea o mai koe ke teu e angelo na ne fai e tamate koe ma fraua ke huki Jerusalema. And when the angels, we can say the angel of death came to Na liu e loto o tua me ne frau ha Isileli. God's heart changed. Pene talang tafio nima And he said, hold your hand. ko feu. It is enough. Feu nga tonu ia mo sioka te vita ke tu e angelo. O kui he ai anga haha anga wite ai tangata se pusi ko ala. Hallelujah. Praise the Lord. And on the threshing floor was Araunah, the Jebusite. Sio ke fai nga loto te vita. See the kind of heart of David. E o tua ko ilo ko fai ang hala. Ka ko hasi mea fai he fanga sipi gona. And see, David said to the Lord in verse Ko ko 17, ke to ma ho ho ke I've te sinned. au mo fare o but family. these sheep, what have they done? Ka tuange ka kai ke na mo. I pray, be against me. But and that's against not my completely father's true. house. Because verse 1 said God anger was against Israel. Whawhetai Hallelujah. ke ki. Praise the Lord. Talang he o tua. Talang he palofita. Aluhake. O prophet langa said- ha esfei lau lau. David, go I taha anga wite and erect an alauna ko se altar pusi. to the Lord on the threshing floor of Araunah, the Pe alaka Jebusite. te vita talamai he tau folofola. And our scripture tells us, Taimina sioa alauna ke taui. when Araunah saw the king, Na ne punau ki lalo. he went out and bowed before the E ne king. whapa apa. Panai talamai na ne whai wha eiki. Yeah. He na ne talang ke tui. Koe whangapulu e. And he said to the king, here Ko is whiwhi the e. oxen. Here is the, Mantu e yoke go he Yeah, pulu. the wood. Ke whai ake a whai lau lau. yep, and the yokes of the oxen for the wood. Ka koe haku ke hau ai ko ho se vanditi. But why have you come to your servant? Talang e te vita nā ko hau ke u whakatau. Aho threshing floor. And Ha David anga wite. said, I have come to buy it, Ke langa ha olita whai lau lau. to build a altar Ke o tua to God, ke whakahauwhia kakai. to save the people. Talang e launa. Mea katoa koe na ke whai lau lau o skakato. Araunah said to the king, everything you need is already here. Ko whake pēia e au ka koe. I give it all to you. Mahalo ko toko lahi a tau tolu. Yeah, maybe for many of us. Ka hoko maha whaki pēia. Oi au ko ei kipe. Ko ei And kipe. if we were to ever receive such an abundant provisional mai. gift, we would Ai say, pulu. Whaki mai Oh, this is whaki God. moe. Kere kere. oh, this is God. He's given me everything I need. Ko whaiwanya o tua. This is God's Amen. favor. Hey, But not David. hallelujah. Whanong ke rea Davida. Hear the words of David. E ikai te whaki. Pea ikai whoki te oatu ha whailau lau tutu kia Sihova ko hoku o tua. Iha mea kua mau taitoto. I will not offer burnt offering to the Lord my God with that which costs me nothing. Whaki ange alauna mea ko toa pe for free. You can have it, David. Yeah. Whanongo ke rea o Listen David. to the words of David. E ikai te oatu ha whailau lau tutu kia Sihova I will ko not hoku o offer tua. yeah, Iha mea kua mau taitoto. burnt offerings to the Lord my God with that which costs me Na nothing. ilo e te vita. David knew Ka pau tene tari e whaki alauna. if he is to accept Pea ne the oatu gift e of whailau lau ke o tua. Araunah, and he gives the Pe offering to whailau the lau ia Lord, hai. whose offering is Whailau lau that? ia alau. That is Araunah's offering, Ikai koe ne whailau lau ia. not his offering. Amen. Hallelujah. Amen. Nā ne fie mau ke ne oatu ai whailau lau ke Sehova. David Ko e ne needed whailau lau To ana. give an offering to God that belonged to him. Pea ke a fio mai o tua pe Talitali e ne whailau lau. That God- It must Hallelujah. cost him Praise the something. Lord. Amen. 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 Ko pau ke ai e totongi lahi. Ke Yes. mea au kune oatu ko ne whailau lau ke o tua. Hallelujah. Whawheta ke eki. Amen. Ke tari lelei he o tua ai ne whailau lau. For God to accept and Ko be pau ke pleased by totongi e te offering, vita he ne mahino i koe e i te David vita. must pay the price in his understanding Ko of God. whainga tangata i au tau whanongo ai a te vita. That is the kind of man that we Io hear ko of tangata David. na anga halalahi. Pena Yes, lahi. he was a man who had great sin. Ka koe tangata na ne fie mao. Yes, but he was a Ke ne man o atu a whailau lau o ka nei ka ilo. who desired Ane whihala. to give
an offering would Koe ave be ne used, whai lau lau koe ave aki ai le reidaha. and that his offering would be given with his very best. Na whia mau te vita koe ku whakawhetai, it should cost me Hallelujah. something. Praise the Koe Lord. ku hu ki he otua, Hallelujah. it must cost me something. My worship, yes. Whawhetai ki eki. Hallelujah. Koe ku whai lau lau, it must cost me something. Hallelujah. Whawhetai ki eki. Amen. 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 I must make it suitable Hallelujah. that it should cost me something. Whawhetai ki eki. Hallelujah. Amen. Pewe Father's house. Hallelujah. Ko ho whakawhetai, mo ho whakamalo, ke ngo i cost you something. Ko ho hu, ke ngo i cost you something. Ko ho whaki, ke ngo i cost you something. Whawhetai ki eki. Hallelujah. Ko tau mua, because our purpose as a Christian to worship God. Hallelujah. Whawhetai ki eki. Amen. And worship God should cost us something. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Amen. What are you willing to sacrifice to God? Hallelujah. Ko hae mea au ke hori, ke o atu, ko ho mea ofa pe ko ho kaluse whai, pe ko ho whai lau mai o tua. Hallelujah. Are you willing to give sacrificially or selfishly? Father's house? Are you willing to sacrifice costly or freely? Are you willing to give your best or your rest? Whawhetai ki eki. Amen. Amen. Are you willing to give your first fruit Hallelujah. as a sacrifice? Praise the Lord. I'm not talking about your money. Yeah. True. You have time. Yes. Are you willing to give sacrificially your time? Whawhetai ki eki. You have a talent. And now we are looking for people that talent in the music instrument. Whawhetai ki eki. Amen. Are you willing to give sacrificially your talent? Ko hui ke langi ai o toa. Whawhetai ki eki. Io talamai he wholofola, tau kiwi voluntarily. Tau whaki pe i he tau volunteer. O tau whaki i he mea o tau generously. We give generously and we give joyfully. Yes. Whawhetai ki eki. Hallelujah. But it must mean something. Morning. Amen. Tonu peke hau e mea Praise koe the toa. Lord. Me te whito o tau loto. Whawhetai ki eki. Amen. Mo ilo koe tau oatu ke o tua e mea ku mau tai totongi. Koe ke hoi fua e o tua e whainga whē lau koe ia. Amen. O koe ke ne whakaha i atu e whainga dedicate o tau mau koe kakai o preanga e o tua. Whawhetai ki eki. Amen. Koe tau oatu ke o tua e mea o koe ke na tau mau tai totongi. O koe ke ne whakaha i e tau whalala ke o tua. When we give God something that doesn't cost us anything, Pea we mo do tau not tui ke heo reveal tua. that we trust or Amen. we have faith in God. Koe whehui. The question is this. Whare o O ke tamai. whalala ke o tua ke whai ho whaki sacrificially. Yeah. Do you Then they trust take God care of you. that He would take care of you? Amen. Amen. Ka pau te ke whaki aki ai kotoa holoto If you were to kia give with costly. all of your heart, Can you trust God to look after you? hallelujah. Amen. Amen. Mo whatonga mea koni. Ko uhi ko ne whaki that cost him something. Ko wheitu ko ni. This place where David O built the ilo ai e offering wholofola ko mo unga moria. is known in the Ko Word ia of na God, langa e Solomone ai whare pe ko tempare o tua. where Solomon built Mo manatu the ia mea. temple of God. Ta ue taha whe mea te vita ki mua. Remember, Nai tangata ko 1,000 e years palahame. before, there Nai was a alu man ke named mounga koe Abraham ni. who went to this mountain. Peha. And what? Pore i ke whai ne whai lau lau. And he was challenged. Amen.
Yes. Tau e tahafe mea Abraham. 1,000 years from Abraham to David. Peko tau e ikai. Tau e tahafe mea Abraham ka David. Ko David ai no aloha ke mo unga moli. David is now coming up to the same mountain. Ke ha. Ke fai ha fei lau lau. To offer a sacrifice. Kalamai nani whakatau aki a sketch sleeve. Ni mano. It said he bought it with 50 shillings of silver. Don't miss the principle, church. Hallelujah. Don't miss the principle here. A place 50 shekels. or a temple should be a place of sacrifice. Amen. Amen. Koi father's house, koi fei tu'u, o fei lau lau. It's a place of sacrifice. Amen. Amen. Koi angaia e tauhanga langa a father's house. And that is how we will Na mo build. whanongo ki ai. Fei lau lau ho taimi ke lotu mo au kai. Spend time in prayer. Fei lau lau ho fasting. taimi ke lotu ma ho toko ua. Spend time in praying Mo for tunga your ane. brother Fei lau and lau ho sister. panga ke langa aki e whare o. Sacrifice your money to build Amen. the house of Fei God. lau lau ha taimi ke ki witness. Sio ke tau sea. Yeah. Te ke kakapat peko kai ki tau hata. Yeah. Fei lau lau ha taimi ke witness. Ke lelei ai o tua. Sacrifice time to Whape kakai witness. ki mea kai ke wakoto itap. No. No. Go witness, you go and tell them what Jesus has done Hallelujah. in you. Amen. That's all. That's it. Amen. Albeko talanga na tol ko mea na fai he ki ke te au. You are good witness. Hallelujah. Amen. Kai ngalo tu ka ke mo fe ma mo to ke hanga ki whakati te ila i atu. I feel lau that costs something. Ka kua ha mea kai If there is food o ku ke fie kai ai. that you want to eat Pea ke whakau oh. and you think about Te it, tuku ai se niti, te I will kai leave hamu this pea, money. kau alo au ia ave mai whare o tunga. yeah. Ke ala tu shoppingi, ke sio he vala paanga Yeah. valunge au. When you go to the shopping and you see clothes and shoes, Ai kofu paanga valunge I will au. leave this money, Kau toto, $800. that's what cost me Hallelujah. something. Hallelujah. Amen. Amen. Mahalo kua au kotoa ho mo whakaukau. Kau whakaose malanga. Maybe Tau siwat ke wika au, ke we'll whai see e tau next mission. week is our missions giving next Sunday. Os whai he o tua e ne mission ai kare vare. God has already completed Amen. his mission in Os whai he Calvary. o tua e ne mission ai kare vare. Yes, morning. Ke whakamoui aki tau tolu. To Ya redeem moilo. and save us. But you Ene know, whakamoui, ma utai totongi be tau tolu. your But you know- salvation was You know free. something? Cost him everything. Yeah. Tala But mai it kohi ai cost God. wheso ko sisu ko kano kato ia. O he vani. Ephesians says, Jesus is the fullness. Give. Yeah. Hallelujah. From a heart Yo, that wants sacrifice. praise the Lord. E o tua. Mau whawhetai ki a re koe. Koe uhi ko tamai o eki kon ko te vita. Ke ne whakamanatu mai ka ki mau tolu. Koe mau whei lau lau. O to tonu ia ke to tongi lahi mea te ki mau tolu. Ke aha no to tongi mea te ki mau tolu. Pea oku fia mau pea a Fiona. Ha whei lau lau. Oku whai aki ho mau osinga. Koe ko uhinga e ke mau li la. Ko hunga he ku mau hapanga la. Ka kono uhinga pe ku hau me loto. O koe ai e fie whawhetai. Pea moe honga ia. He mea kua ke whai e koe maa ki mau tolu. Pea monui ai e whai whekau. O au ke sisi taha o e Father's house. Mau kore ko toa ngai mea ni he wafa pe o Sisu Christ ko alo. Ka ko mau whamo ui. Ke hiena i tau kau hiwa. Whai pea ki hiwa taha. Whai pea ki hiwa taha. Lo tonga ho whakaukau loto ki tau Malanga.
Toi hua mai pe, I'm going to give. Turi mui pe tau kau tā mea ki ai. Tau to hiva pe ki hiva ko ni. Live the way he wants me to live. The way he wants me. And I'm going to keep. I'm going to live Until there's just no more to give. I'm going to love. I'm going to love till there is just no more love. I will never. For I will never, I will never. never outlove the Lord. Just one more. I'm going to live the way He wants me. Ospend ba kung kore ke alo ta. I'm going Au whakapai ki te whausa mai ka kore. until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. And I could never outlove the Ma whanomo ki he kura kora e a kiona. Loe e kongera ko maulo tō. O ka mai e ngahi tō no i he mau mo ui. O ka mai e kora kora e a koe ni. Ke mau kora atu ki he a kiona. Ka wia e mau o kumi. Ha mea ke mau toi ai. Ha mea ke mau maru ai. O ha mea ke ne toko ni ki mau tōru. Eiki, mau whakawhetai lahi atu i he kora e aho koe. Wako i e mau mo ui, ke mau tui piki tai ki he aho kona. Ko e alu ki e te ko e tisu, ko mau ka mau kōu i he whei lau e mo ui. Whei lau ha mau tai ni. Poro whei lau e mau mo ui ke mau lau e whora e a piona. Eiki, tā mai he whora e a koe ai ngahi mea ke mau whai, ma ngahi mea ke mau tōno noa. Mau rotua tisu, tokoni mai, mau tōnu i a koe. Kore, tā wakira mai e mau whai whekau. Eiki, pēki hono whare. Tisu e, tā mai o eiki, kune tūtū e whora e a piona. I he hoa koeti, mau rotua tisu. Kei tāpu e ki mai e koe uhi koe, teu e whora ke aho koeti tisu. Mau rotua te atua, ha whai koto atu me ki mau tōru. Mau tuku atu ki he etsveina rau koura e a piona. Whai meina nina ho mau tāpu e ki nā. Whai meina nina ho mau marui. Ta take aki ki mau tōru e whora e a piona. Nei he rahi taha ki e tisi taha e o tua. Kau i e te mau tōru e tāpu e ki nā kona katoa pe. Tua koe haha mea te mau whoko atu ki ai. Toi mai a koe ni, kei taki mua pe ai a piona. Tā koe ki no ai a ki mau tōru e siasi e a piona. Mau kore ngā meani o kua whāti su kako mau eiki. Amen. Ea koe kere tena wei ko tisu ka aisi. O whaia tua koe ka mai. Teo koe la mai e mai ani. Noko mawa ho o whai e te mau tōruni. Te aua nā hiki kai whai mea tā kata. Amen. Go in peace, everyone.